Thirikari ya kaunti ya Naikuru ninyitanĩire na thirikari nene niguo gũkinyia bataraitha matũra-inĩ marĩa matakinyĩirwo nĩ bodi ya kũiga irio nyũmũ NCPB. Thĩ wa tabarĩra ĩyo kaunti ĩyo nĩ gũkomborithio kana gwaka thito matũra-inĩ marĩa mena ũrĩmi mũingĩ kũrĩa arĩmi makoretwo na thĩna wa gũkinyĩrwo nĩ bataraitha ĩno. No rĩu thirikari ya kaunti ĩno nĩ yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra gũtigĩrĩra mũndũ o wothe nĩ akorwo akĩamũkĩra bataraitha. Aikari a Naikuru rĩu nĩ mekũgunĩka kumana na mũbango ũrĩa thirikari ya kaunti ĩyo ĩtanyĩtwo kũrugũria wa gũteithia arĩmi kwamũkĩra bataraitha ya raithi na mbegũ cia Benico. Government ya Nakuru kwa mambo ya mbegu, tukiangalia kama ni mambo ya Pareto, serikali imeweza kutenga budget ya kuweza kusupply the seedlings, na ndio kazi tumekuwa tukifanya. Tumeweka hiyo plan ya 5 years ya kuweza kufanya distribution ya seedlings, na pia tunafanya kazi na wale partners wengi ambao wamekuja kwa industry. Pia kama county government ya Nakuru tumeweza kutenga budget ya kuweza kuwapatia wakulima wetu wa Nakuru seedlings. Hivi sasa tukiangalia kama Naivasha pekee, sub-county ya Naivasha, tuko na store moja ya National Cereals and Produce Board, na kwa ile wito wa rais wakiwa na gavana ni kuhakikisha kwamba wakulima wamepata fertilizer kwa njia ya ukaribu. Hivyo hawafai kwenda mbali. Ukiangalia hapa Maela kwenda all the way mpaka Naivasha, mkulima atatumia pesa mingi kuweza kufika pale. Hĩndĩ ya mũcemanio wa monanio ma ũrĩmi Naivasha, Joyce Kiara ũrĩa nĩ mũrĩmi kuma Charles Farm nĩaugĩte atĩ nĩ makoretwo makĩgũra irio cia mahiũ na thogora wa igũrũ, na oho agaikarĩtana gwĩ thirikari ĩmahotithie kũgũra irio icio na thogora wa thĩ. Katika ufugaji wangu, challenge yenye ninaweza sema nimepatana nayo ni challenge ya high cost of feed ambayo inatupatia changamoto kubwa sana mpaka tunashindwa tajimudu namna gani. Hĩndĩ ĩyo nĩ mahoete thirikari kũmateithĩrĩria kuona aingĩ ao matirĩ na mawĩra mangĩ na ũrĩmi wao nĩ ũgũmĩirwo nĩ thĩna wa maĩ na wagi wa mbegũ cia kũhanda. Wazazi wengi hawana ajira, na tukifanya kazi hiyo na tusapotiwe hata na serikali, tusapotiwe, tupatiwe vitu kama vitu ya shamba, vitu yenye inalingana na shamba, tunaona tutajimudu kusomesha watoto kwa njia mzuri. Mũrũgamĩrĩri wa ward ĩyo Maela Jane Wanjiru nĩ agathĩrĩire tabarĩra ĩno kuona atĩ nĩ gũteithia arĩmi aingĩ kũmahotithia kũgunĩka ũrĩmi-inĩ wao. Mnaona vile kiangazi iko kali, tunastahili kuwa na njia za kuweza kusaidia wakulima wetu wasio wakifanya tu kazi, wanaweka pesa nyingi lakini hakuna mapato. Watoto wengi wako kwa street kwa sababu wazazi wameshindwa kabisa na kujimudu kimaisha. Tunashukuru kwa sababu ya ile mipangilio tumeona, na ninajua hata wananchi ambao wako hapa, ninajua wametoka hapa na kitu ambacho kitaweza kuwasaidia, na ninajua tutafuatilia kama county government under the government of Susan Kihika, na hata pia our president. Agriculture actually is the mainstay. Pia tuko na mpango wa maji ambao county government inashikilia kabisa, because without water tunajua hii kazi yote tunafanya haiwezi kutupa matunda. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Triza Wainaina.